Periksa. Galak deh. Ya 13 kudu nurut ke dokter. Mau nak? Ya tanganlah. Oh, si awaknya panggil sana. Lagi dok Messi. Sampai saja. Mau tak? Obat pembaal. Bagaimana mam? Supaya KB baal, KBG. Suntik. Iyalah. Ngomong aku. Wanjir amat. Oh, kena cekin mana lah. Supaya ulah mirip. Aja emang jangan buat-buat. Saya seneng ngomong. Nonggeng. Hah? Nonggeng. Hah?